Večeras vas vodim u Danubijus. Upoznaćete neke od najneobičnijih stanovnika naših reka i jezera. Počinjemo od sunđer boba danubijalisa. Da li ste znali da u našim rekama živi čak 5 vrsta slatkovodnih sunđera? Posebni su po svojim ćelijama sa ogrlicama, takozvanim huanocitama. Njima hvataju mikroorganizmi iz vode kojima se hrane. Oni ne vole da budu sami, zato žive u grupama, odnosno kolonijama. Da li ste znali da sve školjke mogu da naprave biser? Slatkovodna školjka, petlova kresta, u Kini se gaji za proizvodnju slatkovodnih bisera. Većina vas je čula za ohridske bisere, a da li znate kako oni nastaju? Njih zapravo ne stvaraju školjke, već se ručno prave po posebnoj tehnologiji od sedefa školjki i krljušti ribe. Naša najlepša sedefna školjka, unio krasu s 50. godina prošlog veka, bila je prekomjerno izlovljavana upravo zbog sedefa koji stvara u velikim količinama zbog svoje morfologije ljušture. Od tog sedefa pravili su se sedefni dugmići. Danas je ona veoma retka i zakonom zaštićena vrsta. Među ugrožene vrste mekušaca, pored sedefne školjke, spada i Pseudoanodonta complanata, kao jedan maleni puž koga smo za večerašnju noć nazvali šrafko. To je Theodoxus transversalis. Šrafko se nastanio na veoma uskom području Velike Morave i zato smo ga predložili za Natura 2020 vrstu. Svake godine obilazimo njegovo stanište i brinemo o njemu. Ko su dobri, a ko loši stranci u našim vodama i šta su to vodene invazije? Prvi među njima je zloća, Keba americanus, takozvani američki bodljobradi rak. Došao je čak iz Severne Amerike i za razliku od naših domaćih rečnog i barskog raka, koji vole čiste vode, bodljobradi je pravi prljavkom. Osim toga, loš je i zato što je u stanju da pojede svu hranu i za naše rakove ništa ne ostavi. Pored rakova, iz Amerike su nam stigli i pužići. Jedan od njih se toliko odomaćio i proširio da ga čak i u naučnoj literaturi pominju kao evropski puž, to je Fizela acuta. Drugi je maleni slatkovodni prilepak Ferisija fragilis, također poreklom iz Severne Amerike. Iz Amerike nam je stigla jedna veoma neobična vrsta, želatinozna briozoa, Pectinatella magnifica. Ona spada u dobre strance, filtrira vodu i čini je prozirnom. Za sada je možete sresti u Dunavu, Tisi i Tamišu, a izgleda kao jedna ogromna žele bombona sa puno svetlećih zvezdica po sebi. Iz Azije nam stiže velika kineska kraljica Synanodonta woodiana, još jedan zloća koji se prenamnožio i krade prostor i hranu našim školjkama. Možda i najveće iznenađenje u našim jezerima, također poreklom iz Azije, je mala slatkovodna meduza, Craspeda custra soverbi. Ne brinite, njeni pipci vas neće pecnuti. Ona je dobar stranac i indikator, odnosno pokazivač čistih voda. Za sada je možete sresti u Savskom i Srebrnom jezeru. Najneobičniji stranac za večeras u našem Danubijusu je svakako jedan tata koji sam donosi svoje bebe na svet. To je upravo on, slatkovodno šilo Syngnathus abaster. Zato čuvajmo naše podvodne junake, fotografišite, zapišite mesto gde ste ih videli i obavezno nam javite. Budite baš vi, Sandy Obraščić iz Danubijusa.